Asam manpeng guarno Jagdish Mukhi Arkoisir Kep Arnikang Sam Dipurong Supinang Lietlo. Karbi ang Autonomous Council pen Karbi Risonim so Rongaje Apartment Nini Restricted Holiday Keho. Di Bukasa Stadium along Karbi ang Autonomous Council CM tuliram rong hanglapen arisang ho tumpen kahomrida. Kardom Karbi Prime Time News along penili thare chisong tero number tang pen arjekta. Nini kahomria modeng pen arko ni paisur kep arni kang sampora minute pokebra popor malom asam manpeng guarnor Jagdish Mukhi dipurong supialok ng palilo. Nini Karbenglong kahomria mo kechengsi hojay district ng Vursi arko sir kep arni kang sam porpai pora minute pokebra popor dipurong supi ng pale Karbenglong keisi abitung atumpen ing tumarni dun. Dipu Circuit House long alang ni Ajo Bahado si Putot adap mati Arkoi Kep Arni Dipu Gandhi Park Lapen Railway Station malom Swas Bharat Mission Karko Kasalok Amu Klemponji Kasalok Amu Pleng Dedapi Manpeng Guarnor Mukhi Lapen District Administration ng Bongketon Kelang Lapen Kikikidam Aputak Chingwai Chingsai Ji Ang parta Karbing Long Autonomous Council akit hekiding Perangke Lapen Hampang Song Atum Penta Ason Sonaputak Kaching Kikachetan Jialam Do. Plikebra pliang ding Karbi Risonim so Rongaje along Pacheton Dunpen Karbi ang Autonomous Council pen pining Nini Restricted Holiday Hoxi Karbi ang Chokomar aham pangapan Birta Kemi Pajir Pining plikebra pliang ding Karbi Risonim so Rongaje along Pacheton si Karbi ang Autonomous Council pen Nini Restricted Holiday Hokponlo Arko Sir Kebarni Karbi People Hall along Kapado Sir Kebang ding Chong Mai Pi Mati Conference along si Laso alam CM tuliram rong hang Pachita alang li Chong Mai Pi along lam kaning jehot Karbi ang long Japia Jahoy along li along Aron Repen Hemrit Kachiki matumapan Prabjin pen Direkpo Laso na taxi Sai Pader de Pin pen Lakijan along Takiklem Japan Sik dang bomlo puta CM rong hang Ningje Jelitum Ajil Linkui pen kache song 1986 amungan Ilitum hemprek ke ham Autonomous State Bharat ka charia ranalong ketok da Article 244A Kola so put hako son si ka implement na ima Ka implement si ka li Long ki ka escape dia lam si ke klan Lasi isi agangela puhino Jemili tomon speaker pe mili khan Kargalaw Autonomous Council Chairman of the Kahai Penil Panang Hang lo Hagrama Bang. Nini to bodak bodole no lang siya program bodak ni Panda Nang Hang. Pala so kampuan may lang ni Pan Gesa Ponarason Nang Hang lo. Chief Gesa lang Chief Minister Panada Dunne dalo. Panda ni tum dunno. Dunma ang getuhod bisuyi dumay duimari Pansi Pulo. Je Kargalaw Autonomous Council Hang. Nangi nyangrap nangji. La pena itu guru ini beda kan namanya itu ke iya nanti pono nola toran robomonon dan Cultural Society তথা কার্বি সাংস্কৃতিক সমাজ আজিৰ পৰা নৱম অধিৱেশন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ হয় তাৰ আগে আগে 3 বছৰ মূৰে মূৰে আমাৰ কাৰ্বি সাংস্কৃতিক সমাজৰ এটা সাধাৰণ অধিৱেশন বহে আৰু সেই অধিৱেশনতে আমাৰ সাংস্কৃতিক দিশত বিশেষকৈ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি কি ভূমিকা ল'ব কি ভূমিকা লৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আলাপ আলোচনা কৰিব আৰু লগতে আমাৰ এই অধিৱেশনতে নতুন এটা কমিটি গঠন কৰাৰো আমাৰ এটা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী আমি এইটো কৰা হ'ব আৰু আজি তাৰিখলৈকে আমি যি দেখিছোঁ সৰ্বমুঠ 25টা মণ্ডলী আছে আমাৰ 25টা মণ্ডলীৰ ফলৰ পৰা সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰৰ পৰাও বিশেষকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি
তাৰপিছত আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট লগতে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে বৰ্তমানলৈকে মুঠ 400তকৈ অধিক আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিয়ে যি চিন্তা কৰিছে আমি এটা প্ৰতিবেদন আমি দাখিল কৰিছোঁ সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আমি আলাপ আলোচনা কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ আহিব লগা দিনবোৰত কাৰ্বি সাংস্কৃতিক সমাজে বিশেষকৈ কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ মানে উৰ্ধত তুলিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ Karbi ng Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Lapen Arisang Ho Tum Pen Pen Dipu Kasa Stadium ke Kim Kerang Along Kelang Chari Dama Berta Kat News Along Berta Nang Pali Kasa Stadium ke Kim Kerang Pan Tangloma Pura CM Rong Hang Pen Kelang Dam Hut EM Amar Singh Tiso Karbi ang Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hajarika Secretary Sangpi Nirola Phangchupi Kasa Kongtunbang Pankaj Teron Water Resource Engineer Mijikro PWD Building Division Engineer Ajit Singh Narlapen Contractor Tumpen Danglok Penaana Tumchetong Dun Labang Suka Homri Damahut Kachetong Dun Bang Pubang Philapen Perangkia Tum Angno CM Rong Hang Kaning Jipona Tengke Karbi ang Autonomous Council Hinpen Kikim Kirang Apora Tengpen Kipatang Ponjia Phan Chesiklo Lasi Arni Hotpon Ateng Surihiner Krener Kebaningka Theriatik Loan Kipatang Pon Vek Japa Ningje Non malam so por Pandina Parman Birta Moington Panik Sene Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8, 9 and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po. Loan kachitu one at Tubapan. Labangso Abarsai Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipi one pen chapajok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi ji tham bomlo. Nang ki pare tu duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahaya ben asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra ki pidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Ganj, Assam
Palm Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. La sinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit adu, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thought Bertalong Wang Tulum. Karbi along Rialong Karbi Risue Jang Pendang Lock. Preg Jamakai Tum Setame, Kecharlia Mo Tang Det Pen. Voring our cycle long dun de Risue Jangatum, Dipu rooftop along, Voring our cycle long dun Japan, Lokejok Duna Berta, Card News Long Berta, Nangle. Karbiari Swejangatum, Tanon ke Charlie Ketekiriatum Duolo. Mesen Angden ke Charlie Chipa Undun Pen, Voring our cyclong Dundiatum Sangruilo. Loke Charlie Huda Pia Portum Osumarpan, Loke Patek Japan Lapen Moapi, Loke Charlie Angdeng Nang Unlote, Asona Sai Kamalong Chongda, Chutulo Dunpen Amitang Hemerit Anke, Kapoche Joy Ke Poporatangka Mahakiria Prengdu Ijengjang, Anparta, Longle Hayu Kachipatara Tumtado. Sitame Karbiari Swejangatum Karbiang Autonomous Council Pen Kiparwa Sai Kamalong, Voring our cyclong Dunke Apia Lamlo. Jojor Cholangalong Anta Adim Kachilong Dun Sungkrungason Sinang Dutanglo. Lason Sinon Malom Difu Galaxy Holalong Tedum Isiakulat Kang Pujido. Laso along, Voring our Sai Kacho Hangdun Japan Ongdung Ari Swejangatum, Luka Chojok Duna Birta Long. Karbi Autonomous Council ke parlo Amreng constituency kang along Kidukoka Amreng Panimur picnic spot pen Chenglok Penangan tourism mati ning cheparong meme adim dopu nongka chetang klong joy ni kedamtang mati jonga cheklo pen pining arkoy cheklo anta asamang kang kapre hawar pen wangsi kejui kelang ning cheparong pen piniarni anta jojele. Gari motor ke ong joy ni chipegun e kabun e mateka chipegdun jia phanta ghonta isi hini anbak nangji sita lapu Karbiang Long Autonomous Council atum tourism ke pachik thurji pu kapanong tangka mithanga jarong along chuthap et pusi cherok togarat tumpen pachini Karbiang Long Autonomous Council tourism site kapen kelang ke pangkria phisita kijui kelang adim anong ka chithang park pika jor gari motor lakhaun e set jongsi Karbiang Long Autonomous Council atum lahaya dimalong RD piduna sonte ko anlo ne Karbiang Long Autonomous Council amidu kelong ji pusi kijui kelang ning cheparong adat atum pen chethan prian pen lasi kewang ji ningkan Karbiang Long Autonomous Council atum RD pidun ke akenang sot puta chethan. Pini Karbi Prime Time News Bank Kelapan si Kang Ton Poniklo, Laing Bom the Card News Channel, Domit Hack Me, Korwang 2.